moni kala inde mum e yettode mum. Ko woni sababu meɗen arde ɗo hande e oɗo galle jinnaɗo men gorko ene wiye Alhaji Guelel Sissoko, yo Allah yurmo yafomo. Ko yange tanirawo makko ene wiye Moussa Sissoko, ɓiɗɗo Mahamadou Guelel Sissoko. Yange nge alhamdulillahi rabbil alamina, en calmini ko ari ɗo ko fof moni kala inde mum e yettode mum e to iwi e to immori kadi o wiyama kadi bisimilla makko e dow konngol Mahamadou Malik Sissoko e soknajo makko ne wiye Tullayi Sira Damba. Ɓe gimmi ɗo ɓe jeehi ɓe jalti ɓe jeehi caggal leydi to wiyete Angleterre, e ɓe ngari waɗande ɓiɗɗo maɓɓe o kurtugu, ɗum woni yange nge noon nge waɗi e jaam, nge sakike e jaam. Eɗen jetta Allah, eɗen jetta jinnaɓe ɓe, eɗen jetta kadi serenɓe ɓe. Musidɓe tedduɓe, kala